Umfafabuli Nxumalo uvakale abitela losilina eshashalazini. Umfafabuli lebekakhuluma athukuthele aganela unwabu emsakatweni weSwaziland News Online uvakale akhina sekujulukene impumulo athi batshele losilina ukuthi yena unemasenze lamabili latamthola khona kutawukhapha kaludzaka utamcisha lamehlo ngema-uppercut akhuluma adweba phasi isiphambano akhombisa kufunga uthi umfafabuli losilina lo ude emasenze lamane kodwa unemasenze lamabili njengaye lo mfafabuli ngako-ke lapho batawutholana khona eshashalazini uthi kuyawucisha ilanga emini akhuluma khafule magwebu ngentukuthelo umfafabuli uthi losilina lo umfuna ebaleni umfuna nje eshashalazini atomkhomba ukuthi yena uyindvodza unemasenze lamabili sive-ke siphawulile nasiva letinsongo letingaka sathi-ke lesive mosi yemfafabuli lamasenze logabatisa ngawo lala kufake enkingeni kuya ngani utigabatise ngemasenze kane akufake enkingeni yekuthi ugcine sewufafabula sekusho sive.